Okay. Okay, wonderful. Omonde tumevunja record na Bwana asifiwe. Kana ninyi ndelo mwana? Kweli? Mwana moment ni akwa ramiano. Ai, kwa that grace ni wetu la ndikana ni anake. Apostle mwi matangres ni kana ni anake ne wano. Ai wapo ya nesa, thank you by the way. Ibuku dhiudha mabinda wambe kilingo cha 19 thina miswa 19 na kilungu chonde nekeseo na nito go through kilungu chonde oko kube nondo be ondoma kana omondo ende lo monia na twitawa muno nondo wa misi yitu nondo wa kanisa yitu ona nondo wa ndoa yitu in fact monde ndeto elaziva ninzo muno na no yitumike komanze yulo wa conflict management. Nonetheless andomanga yitu ambie muswa wambe ninena bakubi mondo pe mondo nana mekwe yumilia muso ilungu misoni no yonde na kwa mituki kisha verse 1 and verse 2 tuona pena good intentions ya Davidi ena kwenda kuestablish na kuya ndo kati wake na ndo ange mandwa ingi. So verse 1 and verse 2 chapter 19 mandiko mange masia na kwethiwa itina wa na asu musumbe wa ana mimoni akwa na mwana wake asumbi kavandu vake na Davidi asia ngamweka Anuni mwana wa Naasu nesa ni kwethiwa ithe wake ni wambikie nesa kuondu wa Davidi atumwa mamukia kisye ondo wa ithe wake na thukumi Davidi malikanthi ya ana mimoni kwa Anuni makamukia kisye. Is it in good intentions? In the verse 3 na verse 4 Wanza verse 3 ondonge no kumela uisania. Sasa verse 3 palikanzika misunderstanding na misinterpretation. The Bible says verse 3 indi anene mambe usumbini indi anene mambe usumbini ma ana mimoni mukulia Anuni no swane akana Davidi no taya au nondo no kutumie akukia kisye athukumi make matiukite kwaku mekuwe na kululu mania na kuthiana nthi kandongelenge msosunu wanzanja vanini indi anene membe usumbini na mimoni mukulia Anuni no swania kana Davidi no taya au nondo no kutumie akukia kisye athukumi make matiukite kwaku mekuwe na kukulumania na kuthiana nthi nasoma nesa. Of course madhaba ndanzika akili ni amana ke wita Anuni. Therefore verse 3 verse 4 na verse 5 tuona madhika in response ondo wanthoni mono informed by fear ondo mundo alichanzika kilikoni chako nduko watawaniwia na ndwangi maimanda kuretaliate on the basis of that fear. To verse 4 na indi Anuni akwata athukumi Davidi githukisye na amenza na atwanilia ngwasio kati okubika itimbani sio na amalecha mathi nivo indi ando amwe maindie na mamutabia Davidi undo ando asu mekiwe nake atuma ando mamathaue nundo ando asu ni masonoka muno na musumbe amea ikalai yeliko kubika ingeiwa sienu sia mea na indi mukika hata mukisioka ni okulia musumbe akatweka ne watumana kwa ndhingi no tuma tubeze onanda tuma kati wende ibindani the atuma aume ala tumenda kibwadho nikiba ku manda mutumia we kinge na wembwe na wande mathi kunduku makatembelane matwa evole na kubika ku inge wasekata senzo na ingwa sato nlakati yumenu kete miliata imuntu zelo kule yuni bidha chao witina wake no kubidha wimbe wake no kubidha otejazanya na ni mutumia muko. Alright, ende verse 6 and verse 7 tona thila mamanie ando mamanie kana ni mabitisie masiumu kana Davidi nukumokita
and they assumed correctly nondo wanzo ni kwekatumia tio wende mandiko mangi masema verse 6 and 7 na ila ana mami monie kana nime nungithetie nai kwa Davidi anuni na ana mami moni matwa talendi ngili cia vetha matubane makasi ya makao na ando matolete mbalasi kuma mase votamia na kuma alamu maaka na kuma sova verse 7 na hindi matubane makasia ngili miongo itatu na ile na musumbe wa maaka na ando make na omoka na mamba maemavu mbe wa meteva na ana mami moni momba na kuma ndoani sio na moka meke hata mokite eso thita wa preemptive antagonism ondo na mana no mbokea nganene yomba nyakwechao kwetene nekanango kite. Are we together? I have prepared myself for battle. Now the line in verse 8 mpaka 13 you need to go na Davidi ya manaka na ando ni mongama ando ne menda kumukita itina wa kumwekithia Anthony tio wende na you ni mamomba nia Davidi enapata wa correspond. He responded from verse 8 to 13 na the land Davidi wewe atuma Yoabu na nguthu yonthe ya ngombao na mami moni maumala na matausia itamokete mbingi lone ya ndoa na sumbe alama emanoka maikesesi ni meoka na yela Yoabu wonye kana ni metawetie mokite na kembe na itina anduba amwe mandu onthe andube Maisraeli na amatausia mokite na Asilia na andu ala ange amaye kokone kwa Abisai mwana inya wake nao metausia mokite na ana mami moni na Asia ethiwa Asilia mebitha kwinye nivo windethia indi ethiwa ana mami moni mebitha kwiwe nivo nikata nikutethia ithiwa na okumba munene na twithiwe aume kuondu wandu maitu na kuondu wandu cia ngai wao waitu na Yehova nieke undu undu unuko na we say praise the Lord. So ni military strategy, praise the Lord. Kwa hivyo wakagawana wapingane na wale na wapingane na hawa, praise the Lord. Ndio bika 13 and verse 14 na indi Yoabu na ando alama inake mathenge ya mokite na Asilia kaoni nao makoka mamukia na zila ana mami moni kana Asilia ni makia nao otau makia Abisai mwana inya wake na malika ndoane na indi Yoabu aenda Yerusaleme na zila Asilia moni kana ni makuiwe kana ni makunetwe ni Israeli matumwa na makusia Asilia alama mwingo wolosi mena sobaku kaputeni wa nguthu ya Ataleseli amatongoesye mundu witawa Ataleseli nuno kijana Davidi kilingukitina, praise the Lord. Pebi ndawenda usiwe muwete ba witawa Euphrates pebi ndawenda ku colonize Euphrates nikenda wese kwethia biasala wonde wende bau no kulichambesa, praise the Lord. Lakini Davidi amukuna kilingukela kithelu bau kilingu cha 18 lakini bani wasi okaingi basi wethani possible nibatona kukitwa na ila Asilia monie na kuneni Israeli atumwa na makusia Asilia alama mwingo wolosi mena sovaku kabuteni wa nguthu ya Ataleseli amatongoesye yithukisiende na Davidi la watabiwe ou I think nondo ni wakitete na mundu zu itina yu Asia mundu yu nokita nake bampa face to face Davidi la watabiwe na ombanya Israeli ondheva mwe na ainga yolotani na amokea na atausia ita okitana chao nao na indi ila Davidi watawisye ita okitana Asilia na omokitana ake na Asilia makuka makia Israeli na Davidi Asilia andu makasi angili muonza na andu maendete na mao ngili miongo ina na mo asovaku kabuteni wa enguthu na zila thukumi Ataleseli monie kanani makuwa ni Israeli maseubya mugo na Davidi na muthukuma ona Asilia matia etikila kutethia ana mami moni ingi, praise the Lord.
Again, briefly, David endoso vyando. Ndakululu miliando na ndoa ilaiva kubina aketi wende. Kuni watu maatumia. Atumia nemeke dhiwandhoni. Na ina mama na ina mapiti ya kwa kumeke dhiwandhoni. Menda kumukita David preemptively. Na ila mwasi mwambania. Mezo mbania kenda mwokite. David atuma itasiao. Siake. Mwokita na mezo ano kilio. Na ama akililwe vina. Matuma na kuungi. Nikenda ipezwe na reinforcement. Nila reinforcement yoke David yu oka we mwene. Na nduo mdela mandwa Yerusalemu. Nikenda makekata. Makokite. Na mezo ano kilio. Munene muno, praise the Lord. Na ala maitha mamanda kukuna Israeli. Kwanza yu masovya ndu. Na Israeli. Pamwe na David. Asifiwe Yesu Kristo. Niona verse 13. Ni wo verse nzio. Main verse ya kilunguki. Yasiata. Ithi wanaokumba omunene. Na twithi weaume. Praise the Lord. Kondo waume. Kondo wandu maitu. Na kondo wandu wasiangai waitu. Na yova nieke. Undu unukwa na wichao. Real sale. Umusoso webata nondo wa undu langwendo. Motavia yu. Witikilo wito uwa Yesu Kristo. Ututavasi ati. Wakunwa etau ngalimwe. Ethiwe ngalilaiva. Yenge wiki hata. Ukunwe. Na tuthiwa ekahu. Kondo wakumandha muo. Mundu wakulasimithia uthi nake bandu ba nusu saa. Ona mundu aisaathiva. Thima. Mundu no ukulia ikoti thina nda uthosa. Are we together? Oneso adhasia. Ona ekathi ikoti. Ona isati ikata. Munenge. Nikenda kwanzia sionthe umumbe maka yulua mutwe wao. Yulua mutwe wake. Elo unoswani yulua meko mao. Mako. But there's a problem here. And wengi matamanata ethically. Nundui. Weweka aishida uthikwa mundu meba. Asu ona wibenwa na uthikilo benwa paishida. Ona wikunangwa na uthikilo kunangwa paichao. Ai nundu wichao wisolo. Indi ni wana wa mesia kibeti. Kana mwa mesia siana. My friend ndo binjenge. Ndo binjenge. Nundu you're not only speaking for yourself, you're speaking for others. Are we together? Na niva ile nikenda ureact, undu ba ile kureact. Eka kuisuvia, usuvia andu ala chao. Hangi, praise the Lord. Ngele kanyonzao ni David. Swane miaka yonthe ila wasembie kuukonthe aimukia mundu so weta wa Saulo. Akimogopa. Ona mabindamu akakuwa tothe wo muwa na ila kwekata kumuwa. Nundu David can stay on his own. Nundu David no kwetekela mundu ni mwetiki wa chao mauta wangai. Na David atululizwa nthi yonthe aimantha mugo na mundu so weta wa Saulo. Indi yu David ni musumbe. Na atui make ni mabuthi andu mao. Make atongo imao. Make nundu meloko mana cabinet. Nundu na atumi andu ma cabinet. Mamwe nituneke thiwe nthoni. Witamu kata kondo wa undu wiba. Undu. Jisetha papela tia lady wake musie. Atuma kama kanene na kamuka mwana. Na kamuka mwana kaimumanga. Sia thengisio mbe na maiso kama yete na makunete yeswe. Na metebe tia lady nitumangiwe muno mumuka mwana osu kamundu ka unikelo kuno. Nikelo kanywa. Nikele kwe bidho baine. Tia lady nukubindia. Niwelo respond. Nondo kakwithwa nikonya akalama tuma kwako kebuthia ona uja lady ni mwekata ni mubuthie. Praise the Lord. Kun David amelazimika lazima he must respond. Na hapo Wakristo na waomba leo katika jina la Yesu Kristo. Ningo mwisoma ekaigu vindia kundu kwenu kuili kangangwa nando. Ekaigu vindia sana sinu ili kangangwa nando. Nenai undu batoneka. Wewe kano sawa benwa no yumisia. Lakini wewe no yona siana. Undwa ile. No that's Yoba aka tetenewe wa kuimo weba. Ayoba aka silila tetenewe wa kunimo weba koto manthe usililo yuone kesitoni za Yesu. Withi kwa mutumia wakizio. Ona mwa uthi kwa assistant chief. Ona mwa uthi kwa chao kwa chief nundu wa vinja no vetia. Nundu nuwe uongamea ndumeba. Andu asukona kundukumwe kana nikalikelwa ni mutumia kana okamwana nikalikelwa ona kumwe ne bazita. Ukeza kwethi andu mathasi aye tubithe inundu ni chao ne basa na ni mwana wa kumwike undu weba na kuhivindia tell your neighbor ndo katweke police.
Nondo mwana akando wa injustice kuma kwao. Tia ni kweza ni weko nai. Na ini zika wando. Are we together? Lakini ula we know they wako weko lungulu. Ndane ka hata. Ndana weka. Ayu mwana osu wa mumanisia kana. Ndwe saku mundifendi. Nangele kanyonzo ya kwa atia. Tuwe. Imondwa meka wa. My friend, we need to be able to defend it. We weka, you can kuvumilia anything. Semba unapewa ipindadapiti wa sembe ndoa ya abilicity. Na hafikapo, tuondosia. Wekeleta mondo wendoka. Hesa wekeleta mondo wechao. As long as you are alo, lakini wa mesia ndoa ya utongo esia. You must speak. You must speak. Deto enone neza kumitaba nya wakele. Lakini wakele tuwaena mondo maingi mapa tu imandalelwe. Baablotu ni muka anengwa report. Yuwaza kweze hai. Pe bando lelo wele kuka ukesela bando pando we. Na yuwe kwezela. Peka silo kaito keta wakaka namba yitu ya 13 something. Iba huko sa kwezea peka silo kama kalala lakini kai mawana ndo meba. Na yu ngine na kanaka silo kai kama kalala ando maindele nya we moki. Waki kutaba nyobo kana waki kosa myunda yando. Are we together? Na yu na kwa nisonye tendeto hii kulangu nena kebozo chao. Chamo the noso nye kule unele kwekata tabazita. Ningo vindia yeye kana ni kwekata. Ningo zubiki. Nundu na vindia nimenyima na nimekataa kuongoza watu wa mkalala vizuri. I must speak. Natele ni mko manandeto pastor usu ni mubenda ni wa myonda. Mbo misi katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Lakini nawaambia nyinyi mnafaa kuongea kondo ando mamusienu. Akateto vindia. Haini kwa alikuwa na mubakani wa alikuwa na nusi ya Yesu. Na wena mana we ukuli wala ukatoa. Speak katika jina la Yesu Kristo. Na no manike we mudhuku na yu pani pala aka mwana mea wana ngendu. Ngenda usovia sindu siandu mao. Kulako vindia uive no osi ya Yesu shindwa katika jina la Yesu Kristo. Nundu ndo nengeto the yusu ningai. Na ini ngomweso ba nenu inywe ayebe tingo sila hiyo siliwachao wakati. Nundu we ileo sila usiliwa wakati na mwaka ambao esubia sindola siao siake yu nyenjesi ne sile kwani theata. Ndo babe mundu no fail. Ani keto meno molota. Ndo ni nya kwa kana no soa. Na undwa ile. Defend your things. Defend your children. Defend your family. Natha wichia lady defend kikundi kiba. Chu undo batoneka. Natha wikindu cha ndoa, wi mutongo iwanza madhandua defend undo weba. Ususi ndunisi oswa ainesia no thasya tumanengane kwa mwiyai. Na wichama no kikundi cha mathiko shame on you. Gaibela nisiolwa na no mwesola osie aitu munengane kwao. Speak in the name of Jesus Christ. Weka na ni vila siaku nengane yoba kaeka. Lakini wina siana. Wina kikundi utongo esie. Please speak. Please speak like David. Nondo wa leo speak amida makalika ndoa ni enu na makananga. Lakini menukileke ando muzo wa David.